Galaxy Boy n'umuririmbyi wo mu Burundi cyambere na mbere coco bo umuririmbyi wo mu Burundi aririmba style ya hip hop canke raga urumva hose turashobora kubita ama Galaxy Boy nyene akaba ava ku Musaga urumva umubanyi bamwe ko nyene batwuza nyene kuri iratiro kumva yuko arahanaha sindi wakore gose ngo birimani gudutega ngo zinondo y'Ibujumbura ku Musaga ndetse ndanayiti na commentaire nashizeko hari ahantu bavuze ngo ibintu ngo vya boss ngo musangora boss iyo jambo mbega ndakubaze Galaxy uko abaririmbyi new generation cyane kumenga iguma imaze imisiri kirifatira abantu nabandi baririmbyi bone nabandi kumva ngo ra boss bamwe kumva ngo ba Mokenzi abandi ngo bandi wewe mbega icyo zina rya ra boss we ra boss ni biki kuri nawe Mega Galaxy haba ikibazo cyawe kugira ngo channel yawe ya YouTube ntiduge ntigire urwego rw'abandi ma channel tubona y'abarinzi bakitse narabonye indirimbo sinzi ko ari challenge hawe yiswe ikiri ku mutima ariko nawe ndakumva ukiri ku mutima ese we challenge wayihawe nande Yo bro kene rumba ndabakwitse akapela kabisa sasa batanilipa tutalipa sasa ni pesa tutalipa yo kuachia flow ni kipaji nilipewa toka long time kabla sijazalikiwa usinite on the floor nite nigga boy sawa thanks baba God kwa milango lifungua kunzi biratiro magazine umeze neza twe tuba tumeze neza buri gihe cyose muri kwa rukwihano rw'impano rw'abantu bafite impano zitandukanye none umunsi twagendewe n'ubundi muntu no gwaruka nkuko nakomeje kuba ndabivuga ngo new generation bafite impano zitandukanye kuri no cyuro twagendewe na Galaxy Boy araza kwidondora abakwikira iratiro magazine turamutse ndetse anatubabwire muge mutamuzi ko je ndamuzi cyane ariko n'impano afise rero nino musingiye kubagaragariza oyo boy karibu cyane kuri iratiro magazine yo merci beaucoup kumakaze ku iratiro magazine umeze neza turashimira Imana amakuru y'imyaka turashima cyane gose vraiment urumva utoshimira Imana ubona ntiyoba ari umuntu vraiment aje nabivuze ko je ndakuzi ku iratiro magazine ndakuzi cyane uko urakunze kutugendera mugabo ntore bwaje kuri zino mikro za iratiro magazine abadukurikirana nk'ijya mbere we bakumenye je navuze ngo ni Galaxy Boy mbega Galaxy Boy ninde Galaxy Boy n'umuririmbyi wo mu Burundi cyambere na mbere coco bo umuririmbyi wo mu Burundi aririmba style ya hip hop canke raga urumva hose turashobora kubita ama Galaxy Boy nyene akaba ava ku Musaga urumva umubanyi bamwe ko nyene batwuza nyene kuri iratiro urumva yuko arahanaha sindi wakore gose ngo birimani gudutega ngo zinondo y'Ibujumbura ku Musaga guys mwaje bize ngo ndi umunyamuji avuze ngo no ku Musaga aririmba rap ndetse akaririmba na raga uno musi rero izo nizo mpano zibiri rero no musingira ngo nza kubagaragariza kuko uno muvandimwe Galaxy je ndamuzi duhura kenshi nkumva ibintu vyiwe nkavuga ati uwo muntu arafisa ahantu cyangwa arifuza gushika ahandi hantu aho naho yifuza gushika niwo hamushikana ni je ndahamushikana twese turi kumwe ko twoshora kuhamushikana Galaxy yo uvuze ngo rap na raga je kora ko ngira ngo rap ndayimenyereye ko banakari aye ndakiri no munsi uducishize ku karaga gatonya kidogo gusa tujire mu bibazo bimwe n'ibindi duheje kumviza kandi bo en fait nko kuvuza ati ndabakwitira karaga bo kenshi cyangwa indirimbo nyinshi fise ni za rap hip hop mugo rumva raga ndayitangoye vuba mugo no kwita nyene gatoya tu bivanye n'indirimbo yanje biruka gusora yitwa Ntambira nayikoze muri raga dance bo shaka kurimba nyene tulinyi nyene dutoya basi aho niho rero nifuza jewe buyaga n'abaribo bose baby girl ndutira aba ex wacha gwan ndutira aba ex haraba gutera tabe gitaba bossi gore mwiza cyane baby ko rushala bossi eho abagushaka nabo bangana ikikosi ongeza speed to basigiye mu korosi yap
Guys, iyo ndirimbo igituma nenda gusabye ngo uragana ko je namaze kuyumva ndetse ndanayiti na commentaire nashize ko hari ahantu wavuze ngo ibintu ngo vya boss ngo musanga ra boss. Iyo jambo mbega ndakubaze Galaxy. Kuko abaririmbyi new generation cyane cyane kumenga iguma imaze imisiri kirifatira abantu nabandi baririmbyi n'abandi kumva ngo ra boss. Bamwe kumva ngo ba Mokenzi abandi ngo bande. Wewe mbega icyo zina rya ra boss. We ra boss ni biki kuri nawe? Bo izina rya La Boss kugira ngo riboneke cyangwa ryumvikane mu ndirimbo yiwanje niyo nkunda ariko kuvuga ati uri mwiza cyane kurusha Beyonce umva kurusha Beyonce bo mugana yaravye ndavuga ati kweri iki duteze imbere abatatuzi bahandi reka twe duteze imbere hagati kimwe kumva duteze imbere hagati nyine yacu reka hayiko novuga Beyonce fume mvuga La Boss orke La Boss ejo ashobora kumva bontambire agakumva kumva muri La Boss avuga ati umuririmbyi kuko supportinze kandi ari iwacu reka nanjye ndamusupportinge mugo urumva Beyonce niyo offer yaranyumvise cyangwa imenye ko ndi no mu Burundi niyo mpamvu nakoze ico nkavuga La Boss. Guys majumvise umuntu ashobora kuba ari mukuru wawe ukamusupportinga cyangwa ashobora kuba ari namutse ukamusupportinga kuri ino nshuro rero arabura ngo ushire izina rya La Boss mu ndirimbo yiwe ngo no kumusupportinga why not? Nanje kuri ino nshuro rero ndashaka supporting n'umuvandimwe ushaka kumusumba cyangwa uri hejuru yiwe ukamu supporting. Galaxy uno musero turaguma tuze rero kuri rap na hip hop. Uno muziki ko uno muziki w'u Burundi tumvuze ngo rap na hip hop tumva menga nibindi bintu tuba tugiye hari abantu menga umuziki wamaze kuba gwabo uvuze ngo rap uvuze hari izina runaka uvuze rap uvuze izina rya uvuze hip hop uvuze babantu bahari ari nawe ntava ndakubaza ngo nsigurire umpitanukano rya rap na hip hop naza ko ivyo tuzaku ntitubona bigaruka ko barabivuze inshuro nyinshi ariko ndashaka tuze wewe kugira winjire mu diho nyawe rero wa hip hop etse niki kintu cyakufasha kugira ngo uje muri hip hop kandi umva ko naraga uyishoboye bo igituma natanguye hip hop nuko urumva nyine tugitangura ntuburamenya ati reka amagarare ngaha niyo mpamvu ubona nakomeje hip hop muga mvuga ati nubwo ndiko nkomeza hip hop ndumva ko mfise indi impano bientôt nzondira kumva ntime kwanza mu indi impano numve yuko naho naba nshoboye niyo mpamvu natanguye rap mugo onye ndiko ngerageza guhindura rap kugira nje muri raga kuko naraga nasanzwe mengira kunzwe rwose cyo kimwe na rap. Guys mwumvise ko byose akara nabivuga byose ariko ndaza tuzakugaruka no ku ndirimbo yawe ari yo wise ngo ntambira jewe iyo ndiko ndumviza indirimbo z'abantu cyangwa z'abaki ndabanza nkifocaliza d'abord kuri production nkabanza kubumva eske iyi production nimwe tuba tumenyereye ngaho iwacu cyane niyo producer tuba dusanga tumenyereye cyangwa n'undi mu producer ashobora kuba ariko araruka mugana no production ndayumvije nkumvije ari atari production shasha ari production cyangwa tumenyereye muri industry mbega ubwo buryo kugira ngo ushobora kugena kuba producer bashoboye bazimbye ubwo buryo ubukuraye bo uburyo ndabukura sivuga yuko bondo umutunzi cyangwa ifise ngo buzi nkora no deja niyo nkiva ku ishuri urabizi ngira ngo bimwe bijanye n'ibyishuri niyo nkiva ku ishuri kuvuga rero ujyo buryo vraiment nta buryo navuga yuko bwatari noba ntanga mu gukora music zanje hanini yani support baramfasha bo nk'indirimbo ntambira bo navuga ko nakoze pour gratuit uko nta mafaranga narishe yataraga fanta nyine ka apara nyine vuga ati merci beaucoup producer ko bunkoreye rero kuvuga ino ndirimbo ntambira bo ni support yo mu producer yitwa Kage White akorera kwa Kitchen yaramfashije tubisanzwe. Guys mwabyumvise yuko ubufasha tukabaza ko tubushaka ino ndirimbo ngo ntabwo yakoze ku mafaranga ahubwo ni bya support no support rero yakoze kuri ntambira ngira ngo musi igano tushira ko muri description uzoshira ko link y'ino ndirimbo yiwe ntambira uzoyumviriza ndetse naho havuga uti no muntu bwabo ndirakwiye uwo mufasha tugoma twinjire muri hip hop. Galaxy yo ino micro ya Ilatiro Magazine ntabwo yaje ngaha ngo tugume tuyimasa tuyikorakora yaje ngaha ngo tuyiririmbire ko tuyishiremo amajwi nyayo uno musi rero nk'abadu kwihana ku Ilatiro Magazine ndashaka rero tubamena amatwi kuri no micro ya Ilatiro Magazine ya rap rero nyayo umwe ngo uriyemera kuko jewe niko ndavuga ngo kwiyemera ndakeneye ko abariko badukwihana ku Ilatiro Magazine bazojudginga bakavuga ati uno muntu ari munsi y'abanaka cyangwa ntabyashoboye anabivemwe rero ndakeneye ko abariko badukwihana ku Ilatiro Magazine ubemeza babwira uti ya mpano ni rero yo bro kene rumba ndabakwitse akapela kabisa sasa batanilipa tutalipa sasa ni pesa tutalipa yo kuachia flow ni kipaji nilipewa
toka long time kabla sijazalikiwa. Usinite on the floor, nite nigga boy sawa. Thanks Baba God kwa milango lifungua. Mpaka Ken mahetas na wapepea. Say my name kama you my true fans. Mpaka boy kuwa tanzichira fire. Kisicho na risk akiliki samahani. Mulinitangazia kwamba nimekula tunda. Nilipewa na hawa paka juu vikapanda. Mulizania kwamba next level sitopanda. Mungu si asumani kweli juu kukashinda. Kijana pambana pambanisha huku na kule. Check masha leo tofauti na sisile. Na mimi niligombana gombanisha huku na kule. Hata kama lafu ningumu producer pakuwa tule. Showboy Galaxy nigga. Guys, ino ndirimbo je nayumvirije Galaxy. Ino ndirimbo ndayibuka yitwa Pambana. Mbega nibuka nageze kubaza ikibazo kubera kimega abaririmbyi ba rap mukunze hari abantu cyangwa sinzi ko kudisingana cyangwa mu bikorera mu nzira ya gute nk'ubu iyo ndirimbo je nkiyumva ntabwo je mbega ibintu by'uguma winyuzamo amazina y'abandi bantu muri nzenya yawe muri style yawe ubigenza gute iyo ndirimbo Pambana je numvise kantu nga on the floor big face on the floor urabyumva ko wewe n'aba usinite on the floor niite nigga boy hapo ni sawa itakuwa inatosha yani mission on the floor ni nigga boy hata kama na rap kama on the floor ama tunapiga rap si wote mimi ni nigga boy ule ni on the floor usitufananishe Galaxy iyo rero niyo mpano je mba nifuza ko abantu abagudukwigana ku Yatiro magazine tubazanira tubagaragariza ariko iyo mpano tuba twifuza kuyiherekeza n'ibikorwa tuza kuyihereza n'ibikorwa njya gute banifuza ro za ndirimbo Galaxy ndiko ndaraba kuri YouTube yawe uheruka gushaka indirimbo ariyo ntambira imaze amezi ashaka kuri 4 amezi 4 indirimbo igiye ko amavyuzi sikirenga nicyo nagomba kuza so muga twarakoze naka video dance lyrics nyene ko goba nyene turafasha nyene pole yego me ico nshaka kuvuga nico ndiko ndaraba Galaxy chano yiwe iracari kure cyane n'ababone zigirenga wagenda ukaraba na video niyo video lyrics is 75 views Mega Galaxy haba ikibazo cyawe kugira ngo channel yawe ya YouTube ntigire urwego rw'abandi ma channel tubona y'abarinzi bakiza bo je kibazo ntacu mbona vraiment ko je kibazo mvuga ati kiriho nuko nwamvuga ati nabigize nk'ubunebwe kinarakoze uko nshoboye bo ndahimiriza abantu bagire s'abonner bagerageza kuzo nyine bashira ko views bumviza ndire kugira business ziduge mugabo je ndabibona uko mugasi kuvuga ngo naciye ncika intege n'ubu nyene mbanda nyene guhimiriza kugira ngo nyine bashire kunyina ama s'abonner subscribe mugangira ngo buke bizoza kuko urabona nahi wacu mu Burundi si benshi baja kuri YouTube n'abaja kuri YouTube ntimarugwa sinzire ko cyo byo bivako twe turagerageza vraiment kubahimiriza kandi ubu tubabwira ati baje kuri YouTube ya Galaxy Boy babandanye gushira kama subscribe baduza n'ama views ibi rero nibyo mba nifuza ko umuririmbyi atumira abamukurikirana cyangwa atumira abandi bantu kugira ngo bagende kuri channel yiwe bagire subscribe kuri channel yiwe ndetse banamuteza imbere ko gutera imbere ko umuririmbyi nabyo aba yifuza cyane ndashaka rero dusubire inyuma mugabo dusubire inyuma nk'abagomba kurangiza ikiganiro cyacu narabonye indirimbo sinzi ko ari challenge hawe yitwa ikiri ku mutima ariko nawe ndakumva ukiri ku mutima ese we challenge wayihawe nande bo je challenge sinayihaye kandi vraiment merci beaucoup kuri iyo question mbajije kubera ubaye wa mbere journaliste wa mbere ambaza iyo question kuva nkora ama interview nyine narakoze ni ikiri ku mutima bone mvuga je iyo challenge nayihawe no muririmbyi kazitwa Baby Shoe umunyakabiga sinzi ko umuzi Baby Shoe ndamuzi ariko Baby Shoe nawe ikiri ku mutima ntayo yahawe ega je mba nkene kumva iyo byavuye ubwo ikiri ku mutima iyo challenge wayihabwa n'undi muraperi mugenzi wawe nawe yayihawe ndetse no muri ruzuka mutayi nkavuga uti ni naka yavuye kwa naka ariko we nawe uyihawe n'umuntu atigeze muri industry nta birebire hamucu aririmba mbega umaze kuririmba nawe wayihaye nde umaze kuririmba nta wayihaye ataje je kwanza uwo mu Baby Shoe yarayimpaye anyemeza ko nawe yayihawe mugane yambwiye ngo nayihawe na naka yambwiye ati bo peti yangu uraze ko ndakwemera ntumaramanza ati sawa titora iyi challenge nawe itabure yanyumvishije kwanza yakoze acayongera mpa beat video anje maze kubona ko ati arayimpaye cyansimbira kwa GN ndayitatura niyo mpamvu ubona iri no kuri YouTube
guys iki nico kibazo ndongira ngo cyanyuma nagomba guhereza ko mugabo cyari kibazo ndazi nawe ushobora kigize nk'abantu bahawe ama challenge gusanga ntibayakoze n'abandi batayahawe bakayakora ngira ngo babarapere nkuko basanzwe babivuga ngo misari yabo iba ari full ashaka kuba misari full akumva ka beat kagenda fresh kabwateganya ugatatura Galaxy habahereza ikiganiro cyacu ndashaka dutumira abantu ku ma platforms aho ukore imbuga zose ukoresha kugira ngo bagire subscribe niba batarabikora ndetse n'ibindi bintu bagukurikirane cyangwa nimba ari ibintu basa usaba kuri channel yawe ubisabe kuri Latino Magazine kugira ngo turangize ikiganiro cyacu. Bo ikintu cyambere nosaba kwanza abafanzi biwanje n'abafanzi bi Latino Magazine ndabasavye mwese mwirukire kuri YouTube batarakora sabone bakore sabone mubandanye kandi mu play kandi amasonge yiwanje kugira ngo amasubiza bandanye aduga. Bo YouTube yiwanje ni Galaxy Boy hama muje no kuri Instagram naho nyene mu following ni bro Galaxy Boy kuri Instagram. Welcome kandi no kuri Facebook naho nyene ngira ama demande gira ati nyene tuyaga byinshi naho nyene ni bo kuri Facebook ni Boy Galaxy hama page ya Facebook ni Galaxy Boy Official. You are welcome all niggas. Guys ibi nivyo rero mba nifuza yuko umurindi aba afise ama account akoresha ibuga zo akoresha ndetse agagerageza ngo amazina ntahinduke cyane ngo twebwe tubakurikirana ngo adusobe yavuze ni Galaxy Boy ibyo nk'ibyo by'ama blo nivyo yivugira wenyene n'umuraperi yamaze kubivuga. Reka rero nanjye mukurangiza iganiro sinibagira kubatumira mugire subscribe batabikora kuri channel ya Latino Magazine hama ama commentaire abari menshi cyane mukatubwira ahantu bitagenda neza kugira ngo ejo cyangwa mu kiganiro gikurikira tuze twikosoye. Mwakoze cyane kuba dukurikiranye kuri micro ya Joe Clovis na nafise mutumire wa itwa Galaxy Boy kuri kamera nayo yari Espoir.